hermano, hermana, Ani Hamusqa kay programación Yachaywasi Escuela Sabática. Ichari, noganchik masqa kusikuywan chayaygu qankunakama, ancha agradecegu chay mensajes nigichikta pikunachis qankuna qillqarigichis, tukuy munakuywan agradecimientowan sonqoygu ukhupi hap'ispa kaygu. Chantapis munasqa hermanos, sichus qankuna allinta qhawagichis kay programación o tal vez ima faltaygusan chayqa kay comentarios urapi qankunapis qillqarimuspa kaychik maymanta kayki, may iglesiamanta, ima sutiyki kusqa noqanchik napay kurikunapaq. Kay kutipi noqanchik tinkunakunchis lección número 6 ichari sohta yachachiypi maypichus noqanchik parlaspa kasun munaymanta justiciamanta ichari chayraygu niwanchis tata Diospaq munaynin justiciapaq nispa. Kay semana noqanchik repararqanchik imaynata Señor akayguspa kasan munayta chantapis justiciata ari mana kanmanchu justicia sichus mana kanman munay ichari mana munakuy kanmanchu sichus mana justicia kanman. Entonces munaywan justicianuanga juzga uqlla kananku tiyan. Diosninchikqa justiciawan munaywan llank'arispa kan kawsayninchikpi. Chayrayku invitaspa kayki kicharinayta Diospaq palabranta. Kay libro de Salmos capítulo 89 versículo 14. Niwanchik hinata munasqa wawqimasi. Justa ñawirispa kasun kay hinata. Kamachina tiyanayqa justicia patapi yachaspa kashan. Chayqa kaq patapi yachachisqa kashan. Munakuywan chayqa kaywan ñawpaqinpi kashanku nispa. Munakuywan chayqa kaypi ichari ñawpaqinpi kasan Señor ninchikpata. Chayraygu watesmanta niyki justiciawan munaywanqa juzga kananku tiyan. Noqanchis huchasapa runasqa llank'arispa kanchis a veces justiciawan ichari noqanchis justicia ruway munanchik makinchikwan siminchikwan imawan ichari chantapis noqanchikqa a veces munakunchik chillanchis wakinta kaylla munani paylla allinta kawsakunaypaq hap'ini nispa pero Señorqa munaywan chantapis chayqa kayninwan kay pachapiqa llank'arispa kan noqanchispaq. Chayta niwanchik kay libro de Salmos, chantapis kay libro de Jeremías kicharispa kasun. Capítulo 9, versículo 24, niwanchik ahinata munasqa hermano, invitayki qan kicharinayta Diospaq palabranta. Chaywanpis runa kashanqa kay niqta kaymanta ruwanata nirqa. Noqa Jehová kasqayta yachasqanmanta hina noqami kay hallp'api munakuyniyuq kani. Rikhuchini justiciata, ruwani justiciata, chayqa kaqman hinata ruwani nispa. Payqa munasqa wawqimasi munayninwanqa llank'arispa kasan justiciata. Yachan sapa wawasnin huchachakusqankuta. Chayraygu niwarqanchis ñawpa lección ichari khuyakuyninta t'akarimuspaqa pay mana qonqanchu wawasninta. Payqa millachikun chaynin huchata, pero huchasapataqa munakun. Justiciantata t'akaspaqa payqa mark'aykusan wawanta. Chayman hinata lección de escuela sabática nin ichari kay mundupiqa tukuy gobernantesqa injusticiawan llank'aspa kanku. Pero Diosninchiklla atin llank'ayta chayqa kaywan chantapis munaywan. Ñawpaqman taskispa kasun kay lección de escuela sabática rikuchiwanchik imaynata Diospaq munaynin totalmente nin khuyakuyniyuq totalmente justo nin imayna kanman. Señor ninchik nini a veces noqanchikqa kay pachapiqa llank'aspa kanchik injusticiawan, pero payqa carácter nin tukuy ima kasan justo nispa.
Entonces munasqa hermano, chayta allinta entiendenapa, invitayki watesmanta kicharinata, Diospaq palabranta. Maychus kasan kay Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 nirisana hinata. Payqa pakakuna chaka ruwasqaninqa may sumaqpuni, tukuy llankninkupis cheqanpuni pay kashan nispa. Atienekuspa hina Diosman, mana hayk'aqpis mana cheqan kaqta ruwanchu. Payqa cheqanmi, cheqan kaqta ruwasan nispa. Hermano, hermana, mana payqa mana llank'anmanchu cheqan kaywaq. Payqa atinekuspa kasan tatanman. Chayrayku payqa llank'arispa kasan allin cheqan kaqwan. Kay mundupi noqanchikqa ma riqsinchikchu chay justiciata, chay cheqa kayta imarayku, porque hucha yaykumun kay munduman. Chayrayku wakin waqchasqa waqaspa kanku, injusticiapi kawsaspa kanku. Pero gracias a Dios munasqa hermano, hermana, pay riqsin sonqunchikta yuyayninchikta. Chayrayku tarde o temprano justicianta t'akamuspa kanqa rikuchiwasun munayninta llank'arispa. Entonces totalmente justo y verdadero niwanchik Diosninchik. Ñawpaqman taskirispa kasun, chantapis Diospaq palabran rikuchillawanchikta. Imaynata kay libro de Salmos, capítulo 92, versículo 12 y 15, nin ahinata. Cheqan runastari palmera hina nin tiyarikonqanku, t'ikarinqanku, hatunta wiñanqanku, Líbano hina, oqharikuspa kanqanku. Entonces Diosqa cheqan kaytaqa willaspa paymin pakakuynin chaka kanqa. Payqa ni hayk'a sahratapis ruwan qachu nispa. Pichus cheqa kaywan kay pachapi llank'arispa kanqa chayqa, imagina kanqa palmera hina chika wiñaspa kanqa. Imarayku comparawanchis palmerawan, porque palmera sach'aqa sumaqta sapin nin plantakun hallp'a uraman. Manataq kuyunchu, wayrapis imapis hamuchun palmeraqa sayayasampuni. Chayrayku imapis hamuchun, ima llakiypis injusticiapis kaqtinqa, sichusqan fiel kayki Señor ninchikman. Cheqa kaqta ruwaspa chayqa, palmera hinaqanpis wiñayki munasqa hermano. Mana nima kuyuchisonqachu, nima llullaykunas, ni injusticias, ni ima munasqa wawqimasi, porque ñawiykiqa kasan Señor ninchikpi. Lección de escuela sabática nillawarqanchikta hichari, payqa nin carácternin nin Dios ninchikpataqa mana cambianchu ni hayk'aq. Pay carácterninqa munay hichari, en Machos primera de Juan capítulo 4 versículo 8 niwanchiki, Dios es amor, tata Diosqa munakuy, mana cambianqachu. Ichapis runamasinchik cambiaman, ichapis gobernantenchik kay hallp'api cambian, pero Diospaq munaynin ni hayk'aq, mana cambianqachu. Payqa waqllawasanchik sapa hukninchikta payman kutirikunapaq. Chayrayku nin ichari, kay Malaquías capítulo 3 versículo 6, kutimuychis, hamuychis noqaman, watejmanta kutimpuychis noqaman, anchatataq noqaqa mask'asaykichis nispa, vuélvanse a mí nin. Entonces imatasu yasanchik, payman noqanchis watejmanta k'askapunata. Chantapis lección de escuela sabática parlawanchik maychus kasan kay arrepentimiento mantay. Tawa chunka kutista nin Diospaq palabran mencionan arrepentikusqa Diosninchik tata. Pero mana pay arrepentikunchu justicianta o munayninta t'akamusqanmanta. Ichari, ichapis noqanchikqa piensanchiki, Señorqa arrepentikunayki tiyan Diosnita tay chay llakichiwasqaykimanta. Mana chay pensamiento kanchu, hermano, hermana. Porque el Señor ninchikqa mana apachimunchu llakiyta kawsayninchikman. Al contrario, kusiyta pay apamun.
yuyarinanki tiyan payqa chaynikun huchata mana hucha zapatachu. Hucha zapataqa kuyakuyninta munakuyninta t'akarimuspa karqa. Chayta sumaqta niwanchik ichari noqanchikqa runaskina llank'asunman pero tatanchis hinaqa payqa mana nin. Entonces munasqa hermano, ari verdad Diospaq palabranpi qillqasqa kasan arrepentikusqanta, pero pay mana hayk'aq arrepentikunqachu munasqa hermano, ima llank'arisqanmanta noqanchikpi ichari. Así que ñawpaqman escuela sabática pawanchis niwanchis hap'ikuna tiyan chay munayninmanta chantapis justicianmanta. Ari noqanchikqa huchasapasqa atienekuna tiyan payman, porque payqa salvacionta quwayta munawanchik, porque payqa mana chikllanchu kaykunaqa allin runas, kay ukkunaqa mana allinkunachu, kaykunaqa qhapaq runas, kaykunaqa pobres, mana chayta ninchu Señor ninchik. Puraqpaqpis tiyan munakuy justicia, qhapaqpaq pobrepaq, waqchaspaq mana waqchaspaq, chantapis nin allin runaspaq mana allin runaspaq. Noqallanchis chiklaspa kanchis huchasapas runasqa, pikunasmanchus haywayta munanchik munayninchikta, pikunawanchus noqanchik justos kayta munanchik ichari. Entonces niwanchik kay libro de Mateoqa Diosninchikqa munayninta rikuchin sapa uninchikmanta, porque chayqa kay perfecto kaspa Diospaq munayninqa. Ari munasqa hermano hermana, yachanayki tiyan Dios maskasasuyki qanta. Sapa kuti Diosinchikqa parlawasanchik imaymanata llaqtantaqa munakurqa ñawpa tiempopi. Kay tiempotaq noqanchik kanchik chay llaqta. Señor munakuwanchik, Señor maskasawanchik, Diosninchik tata pay ahlayta munawanchik tukuy wawasninta, pikunachus deseanku payman riyta. Mana Diosninchik munasqa wawqimasi atinmanchu obligayta sapa wawanta payta munakunanta. Al contrario, chay libre albedrillo ruwasorqa, chayraykutaq qanchik llaki sichus munakuyta mana munakuyta, sichus llanninta mana llanninta thaskiyta paypata, porque pichus justo chegan kay pachapiqa Diospaq llanninpi kasan. Imataqa munayki, Diospaq llanninpichu kay munayki? Pachi munasqa wawqimasi allin kachun. Ajinamanta entonces noqanchispis kusikuywan munaywan justiciawan wawqimasinchikta tratana tiyan. Chay yachaykarqa kay kutipi munasqa hermano, noqawan tinkunakusun qhipan semana, ama qunqaychu. Sapa p'unchay lección de escuela sabaticata chantapis Diospaq qillqasqanta ñawirispa kay. Mark'ayta apachimuyki.